Okay. Hi guys, it's Sarah Fernandez Pile 2.0. Nire dilay puntime, mantebatila sirin. Ni init danday tekang tapano aga napulagay punti. Barang to nan Sarah. Will she catch it again? Naman sa dekat. Ay! Naplagalo to! It's juicing on me. Mangantila! Ni ang taklaya, mantiba, aliwan man burbor. Inyang ko dyan tricycle, tailakok laya dyan baloy. Asam piga a kilo, mami? Utsinta a kilo, ah.